21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳраки 192 ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳраки 192 ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи таваҷҷуҳу ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт бунёд гардидааст. ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар идомаи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва оғози соли нави таҳсил барои омӯзгорону хонандагон ва сокинони ин маҳалла тӯҳфаи арзишманд унвон гардид. иқдомҳои наҷиби созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои муаззаму хиратсолори миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе оид ба бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва умуман дар кулли Тоҷикистон хеле босуръат рушд карда истодааст, босуръат идома дорад ва хушбахтона имрӯзҳо низ дар шаҳри Душанбе аз навсозии муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ бисёр дар сатҳи олӣ бисёр равнақ дорад, аз навсозӣ шуда истодааст ва имрӯз хушбахтона бо кӯмаку ҳидояту раҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати шаҳри Душанбе ки боз як муассисаи тарҳи замонавӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қомат афрохт ки ин воқеан ҳам диданӣ аст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои муассисаи таълимӣ аз 3 ошёна ва таххона иборат буда барои 1450 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. иншоот бо назардошти талаботи соҳа унсурҳои меъмории миллӣ ва ҷавобгӯ ба зарфиятҳои муосир бо сифати баланд сохта шуда синфхона ва дигар кабинетҳои фаннӣ бо таҷҳизот ва аёнияти дарсӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бинои дигари бунёдгардида дар муассисаи таълимӣ аз 4 ошёна иборат буда барои синфҳои ибтидоӣ пешбинӣ гардидааст. сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 соли 2024 оғоз гардида дар асоси лоиҳа мутобиқ ба талаботи муосир дар масоҳати 16400 метри мураббаъ бунёд шудааст. қисми зиёди масъулияҳои сохтмоние ки дар иншоот истифода гардидааст аз масъулияҳои ватанӣ буда ва инчунин коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. аз аввали сохтмон аз корҳои оҳанубетонӣ сар карда то ба анҷом расидани корҳои пардозгарӣ ҳамаи он масъулияҳои сохтмоние ки дар иншоот истифода гардидааст барои ба сифат шуданаш мо нозирони техникӣ онҳоро аввал аз озмоишгоҳҳо гузаронида баъдтар барои истифода бурдан иҷозат медодем. албатта ки меҳнати шабонарӯзии кормандон бенатиҷа набуд, чунки як мактаби зебои замонавиро ба истифода дода истодаем. ифтитоҳи ҳар як муассисаи таълимӣ рамзи ояндаи дурахшон ва нишони таваҷҷӯҳи хоса ба илму маърифат аст. аз ҳамин лиҳоз миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе мерасонам ки бо сабаби дастгирии онҳо чунин имкониятҳои арзишманд барои наслҳои ҷавон фароҳам гардидааст. аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти ин муассисаи наву замонавӣ пешвои миллат ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода саҳмгузорӣ дар соҳибилм шудани насли наврасро амали шоиста унвон намуданд. бинои муассиса дорои 64 синфхонаи муҷаҳҳаз бо муҳимтарин лавозимоти хониш аз ҷумла 26 кабинети фаннӣ мебошад. кабинетҳои фаннии химия, биология, физика, география, технологияи меҳнат, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, инчунин синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва лингафонӣ мутобиқ ба талабот сохта шуда ба ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон заминаи мусоид хоҳад гузошт. вобаста ба талаботи муосир муассиса дорои зиёда аз 70 компютери пайваст бо шабакаи байналмилалии интернет мебошад. озмоишгоҳҳои фаннӣ ва китобхона бо теъдоди 10 000 нусха адабиёт, гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо асбоби мусиқӣ барои рушди ҷаҳонбинии муҳассилин пешбинӣ гардидааст. бо ташаббуси пешвои миллат
محترم امامعلی رحمان و قرار رئیس شهر رستم امامعلی در محله ما یک مؤسسه کلان و زیبا و برهوا ساخته و به استفاده داده شده است و ما از آن خرسندیم که این فرزندان ما که تا این وقت قریب 2 کیلومتر راه را طی کرده به دیگر مؤسسه می رفتند، آنها می توانند که به این مؤسسه آمده تحصیل علم نمایند. ما جواباً به این مهربانی ها و غمخواری های پیشوای ملت حرکت میکنیم که فرزندان خود را در روحیه وطن پروری و میهندوستی تربیت نموده آنها را به راه درست هدایت نماییم. تالاری برهوا و مجهز ورزشی دارای 40 جای نشست بوده به ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی و روحی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. میدانچه ورزشی نیز با 135 جای نشست از برتری‌های دیگر مؤسسه در سمت رشد تربیت جسمانی و ورزش عنوان می‌شود. مؤسسه تعلیمی همچنین دارای تالاری مجلس با 386 کرسی و آشخانه دارای 192 جای نشست میباشد. در انشاءات نو و زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مؤسسه تعلیمی نو و زمانوی با تمام شرایط برای تعلیم و دانش اندوزی نسل نورس ساخته شد. این اقدام پیشوای معظم ملتمان مسئولیت ما آموزگاران را در تعلیم و تربیت نسل نورس دوچند ساخته باعث آن می‌گردد که خوانندگان با ذوق و میل بیشتر برنامه‌های تعلیمی را از خود نمایند. ما آموزگاران جواباً به غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش به خرج می‌نماییم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی تربیت نماییم. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های فراهم شده، آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی جلب نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد بناهای نو، وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ تعلیم گیرندگان را ضرور است که خوانند، علم آموزند، صاحب کسب و زباندان و وارث شایسته گذشتگان خویش باشند.